Haka jingkli pajba yaka yung school haka shnong nong sangu Hari Boy District kabala tip kum ka nong sangu secondary school kabadai ka benta jong ka yung school ka LP section yak bala yarap kerpang daw MLE ka thanyo ba Charles Marngar ka ba syam la penmang na kanu ka scheme Henry ulayarap na ka plala jong haba ajing keren haka jingilang kabala pelong kum ka jingkli pajba yaka ni ka yung school ka betmai u MLE ulong ba ka jinglong jingman jong ka ni ka yung school nakajing tip hakaway na kijing ekran bat urang ba shnong ka shnong nong sangu uba bike tumung uba bat rukum u chairman jong ka school managing committee bat ulaya tukhana halor ka jing janjar nakajing jot rathai jong ka ying school nakate ka jing ekran hi u MLE ula shimrai ban penshna yakate ka ying school LP section klem penmang nakanug no scheme hanrei usai nakaplala jong nalor ka jing don u MLE kumukong san hakajing plie yaka ying school thmai lai don lang ru MLE berim kathan uba don bok khamden urang basnong uba bike tumung ki officer sarkar nakatnat puli puthi lembat kiwei hakawai pat kalyang namar ka jingpin khre jongka balang presbyterian nong sungu ya ka jinga seng presbytery hakas number 1 bat namar ka jinga don lang jongki officer nakatnat PWD bat PHE u MLE lali benjurep ya ka jaka ka badan kampalan ban shnai ka surong bat ban penbiang ya ka hakapor long jinga seng hakabay day bat kini kijing don kamru u MLE ulak kular ban yale ban penbiang ya kijing don kam jong kabalang kumjo ya kasnong kamu menungkong kajing chai dekat dari madeng berbok hampir kemau rupi ma soal yang di selection caud lagi mau biang taong rumah cino hanga Pak Charles Hablish dong. Tang adin arsi ya keren on reconnection dengan tilai. Tang dia kam menggong jong rumah senong jopi. Mas long rumah senong cembatnya cungi kawai gigi. But hak kita gigi keren dari Pak Charles. The school is free. Ngaongi rumah senong pe mendaga skim ngala ada belum ban sanction. Arajar arpulai arpsau des arpil pisif arkulur siteng ada berpenmanglut ban haitin ban aiki construction gamdan skip show tangba kita kijingye ke school ke bapipi itu long kat balong jagat baja ngan tau kilat inti ban sei na kepalaru ban penyerapi ke school jadi di kumni kalau menegasngi kedai kijing pasiau kejong irang basno berengkap dua kiri orang ba gue ini kinong yalam jongi bas narwal balong nong yalam jongi kejinget tray pai pak jongi ban mairu ko pensinai kini ging school ka ai kublai i nang speak ndit kisah hab ai dus narwal panaksa dikata kam jongi aba bas narwal pendai tien ring so keban ba ke bisa ka mga ai bat kejing penbet penbiang kejing snai kini ging school tay orang yang penyero ebasna beri betri hak pendam ngamudur yang bisa mengai bat ke sekolah betul nah kecing itu jadi rabak senang dan setanggi payah gadur bandar kebagian ini yang sekolah ke terpaik dekat ni ke sekolah kalau kedai kecing itu relang di kublai sipunnya yang belakang benda banyak relang dia kena kupor ngak konveru ke message nak mentau way na kiri orang ba masam KS lingdo belum presiden juga school managing committee wali melak bandan i dalam pedang ke Jepang dari ai ke jikut ku berdo nak mentajung hero dia kebenda ke ba ke mana kalian cuma ba berpau dia tapi ku school ganam keren ni ke ai ke pelak keren nak kalian jongi BMC ganam keren ni ke ai ke pelak keren syahmat di Banseng school kamde ke kampus. Ngalong chairman jong ngalong jadi presbyterian secondary school. Nasutu kat mo kakya banseng school. Ngayon ang ni banay ke jingero ke bakerpang na kamada jong pigi nong ikan jong ke LP school. Arspa sanpo muti kena kentei ba Islam. Pinikai. Haga jing siu ke basau hajar 3,000 hajar. Iwe ar nor bayo liyo prahajar. Kiwe ki LP school, ki government LP school,
pilatip ketulok kat nagio. Dengan ay kajing IP na marpa, kajing trishtam kajing pi, the commitment kajing IT kajing pi, but syakri lang ba kani kakam hikay kajing pi. Kublay sipun IP kinong hikay, de kaay ka ba nginle nang ni syakman. Habang awan nang ni ngatry kikuha ay baniya sa ngomong tao emale, kung perkat ayo pat nang ni syakman. Tagaday kajing pi lanti kajing pi. Dengan nomor Islam, kebentang kepeningkong kemalkuah bersiap berpihak lomba. Ngidon ke LP school, ngidon ke UP, bat ke RMS. Pilongkum kilai tuli ki mau bersih. Hagaba mapi baru lai tuli ngakwa berpindan ke adjustment berkecing cai. RMS yang ingin benar kecing school bangi tengi itu lah RMS. Mangidon lang haga juga school building, haga juga campus, juga school. Ladang hidan kecing celang kadang wan hamorong batli ke school building jok RMS. Ngai itnat ye kecing celang ke jokti. But kali kadai kawai ke bentang ke aku akan hot ban where you be bapindan kecing celang. Dari head jangi juga RMS UP bat LP school. Dan ku akan ong UP bato ye celang. Kabaan. Kebentang kabaan ku akan ong UP la grand management. Kesenong nong samu menta kamdei sutu kesenong samu bangsa. Sian gini surok ru kibangin sedang bantre itu untuk itang hadu mau lengai shwa. Uni 100 kilometer kumsabahan uni surok. Ubang layo ke final walk of dan. Di uni surok napo ungkra siapa sudu mau bateri saya dai dulu. Kabangan la elech tam. Nakaliang ke jong. Ke proposal ke bagi pivo benda nanong sangu sa umdok ha. Ngamong iye, bawa sasuk lebe yung salong na ngamong iye, ngamong na. Pila ay ke memorandum, kamat jonga, iye ke jing start jonga, bat ngamle ke betul kam. Iba pencuang bagular de, kanya kapten. Namara cuang election MLA, kan mau makanor piwa ba chance ong ko ba na penjop ide tak katang le ong. Kung wailat sa sinemo. Bagkanili yung school ko yung hero kamde ka mga ulang ko. Ibro ibang do what from the sea in the selection no monon what chance. Ta mga smokemen ba magpigi pa ba nung nung sumo pide baklanjing yan. Kasi chi ka yung polls kinong room. Kung bagajing ko lang kadya na kajingay. Tepon gibangay man dya na kajing ko lang. Klan bigit ini. Jika ingin berpenang kalau bekas nong semua mendaki ipe ya ke connectivity road connectivity kelabiang. Mandala apa nong bekas nong semua mendaki sedai kau ini jaga membohong i maden dan bang menet kabalong penet. Kita kalian ke jongah ke BD bat kani ke RMS ya. Hampir kat nong ke enrollment mendaki cukup. Di kena baladak enrollment ke biang. Lada kecingin yang jengki baru lightly ki section kapiak dikenangan oleh batang mbak kowe disini ke higher secondary ke Debania